my god. Aduh, rusak stick. Aduh, itu musuhnya. Ew. Botak kalah. Laughed at every little thing that was against the rules. Alright my gengs, my boy, welcome back with me, Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian my gengs, my boy? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of Doda. Di video kali ini my gengs, my boy, kita akan melihat ini para gamer-gamer yang emosi, saudara-saudara, yang kalah dalam permainan tapi menghancurkan barang-barang mahal itu ya saudara-saudara. Dia melampiaskan emosinya, ini gamer-gamer yang sudah kerasukan iblis, kerasukan satan saudara-saudara, sehingga mereka merusak barang-barang ini. Bukan main. Mari kita melihat ini gamer-gamer yang emosinya sudah membludak. Langsung saja kita jam into it. I'm pressing 5 and it's not. Baru langsung hancur keyboard. Ya, terima kasih. Ya, kerasukan Lucifer beda-beda ini rusak keyboard. Oke. Nope. Sabar. Not doing Sabar, it. bro. Not Ya. doing it. Not Ya. doing it. Ya, sabar bro. Sabar I dong. didn't press right. Iya. When it happened, I was like, why Ya, did that sabar happen? saja. Ya, ini hanya permainan. Baru dibilang beda-beda bos ya, si bangsa. Biar Anda, saya baru bilang. Santai dong, ini kan hanya permainan. Tidak ada darah yang bercucuran, hanya game. Oke. Aduh, hancur sudah, hancur Mina. Stick PS hancur, keyboard hancur. Ya, menyesal ke belakang. Terima kasih. Ya, sudah hancur. Oh, masih dibanting, saudara-saudara, masih emosi. Oh, masih dong, sofa dipukul, saudara-saudara, lihat. Lihat, saking emosinya, kerasukan iblis, kerasukan dajjal, ya. Tuh, masih dibanting dong. Ini gamer-gamer ini yang emosi ya. Oke, main Minecraft, alright. It's a purple fortress. Is there any way to tell where it is? Oke, alright. Oh, mati, meninggoy dan fire con Dios, my darling. Terima kasih. If you don't beat this in 5 days, you owe me a kiss. Haha, Jake. Oke. Main game ya, oke, main ya. Dan dia akan terbunuh pasti. Aduh, itu musuhnya. Fucking game, dude. Santai dong bro, itu sudah patah keyboard. Terima kasih. Semuanya sia-sia. Oke, done. Ini orang-orang kerasukan dajjal. Oh my god. Aduh, rusak stick. Rusak. Controller rusak. Memakai kapak anjing, rusak. Barang mahal rusak hanya gara-gara emosi berdebu. Bukan main. Oke. Main Valorant dan sudah hancur. Hancur keyboard semuanya. Lihat keyboardnya, sudah terangkat semua tombol-tombol. Terima kasih. Oke, aduh, ini sekali jatuh dia langsung ke bawah dan diulang dari pertama. Ya, ini ya, lihat. Oh, belum. It's that last fucking jump. Oh iya. Oke, terima kasih. They ask you how you are, you have to say that you're fine. You just can't get into it. Fuck you, Coco.
squirt in the nose. Fucking eat a dick, mate. Oke. Gets away again! Are you joking me? Are you fucking... Apa yang dia banting? Banting barang anjing. Oke, si botak, ada apa dengan si botak? Ya, main game biasa ini ya. Saya tidak tahu ini game apa dan oke. Oke. Oh, saling pukul. Botak ini keningnya sudah mulai mengkerut ya. Kalah botak. Kalah botak. Iu. Botak kalah. Gila. Gila kalian ya gara-gara game. Blood trail res spam, blood trail res spam, blood trail res spam, blood trail res spam, blood trail res spam. What are you doing with your mouse, Sabit? Man, what am I doing with my fucking mouse right now, dude? Dia makan mouse. Dia makan mouse anjing. Di mana pikiran nalar? Ya. Lihat What are you sakit doing with your mouse, emosinya. Sabit? Man, what am I doing with my fucking mouse right now, dude? Oke. Into that. Alright. That sounded good. Ye- nice. Ya, oke. I'm not afraid. I'm a little bit afraid. Oh. Yeah. Ya. I'm afraid. Oke. I'm afraid because Oke. Iya. Jeez. Narrator dialogue. Okay. Santai boy. Plus up. Heads up. Iya, sudah. Sudah meninggal ya. was on it and then I fell. Iya, Mario Bros. Did you fall? Clint, fall for the Lord. No, Who I'm else? not falling. Do it. It'll be funny as hell. Oke. Dude, I'll tweet about it. Iya. Goblok. Clint, it's over. You won. I fell. Iya. I hate this game. This game sucks. he always gives up right at the end. What the fuck? Belegu sih ya teh. bro. Fuck! Iya, oke. I'm turning it. Oke, Bro. Dia lagi dong. Orang yang sama. Hobi sekali. Banting-banting barang, banting monitor Anda. Belegu. Garoblok sih ya teh. Garoblok maneh. Oke. Ya. Iya. Langsung diinjak dong. Orang-orang gila. Right? It's just a game. It's just a game. Oh, terus kenapa? You just put 7,000 hours into this fucking game, bro. Why you have to be mad? Terus? Only 7,000 hours, bro. That's not even a fucking year. You didn't even play this fucking whole game. Jangan marah-marah dong. Jangan marah-marah dong. Calm down. Calm down, bro. Hey. You only play one whole year. Hey, Huh? santai, bro. I don't know. Maybe because I put a whole year into it. Oke, dia tadi yang lari kan? Dia belum sempat membanting I barang. gotta go for it. Saya tunggu. Apakah ada yang akan dibanting? Apakah iya? Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Rusak semuanya. Koneksi terputus sampai otak pun terputus, ya. Oke, dia masih santai ini. Dia main apa ini? PUBG kah? PUBG PC. Oke, alright. Oke, alright. Semua baik-baik saja dan ya mati. Gamers, ya kan? Fuck! Oh, ini mengetik cepat. Ya, salah. Terima kasih, rusak. Terima kasih. I'm actually not gonna play. I'm actually gonna get off. I'm not even kidding. I'm literally gonna go play Fortnite or Okay. something. I'm stressing so much right now. Like my blood pressure is stress. going through the fucking roof. I didn't even hear the Stress. backup. I gotta start playing. Banting. Play reaction lens. Stop listening to this. Banting, Stop listening to this. banting Stop. barang. Iya, Stop listening to the fucking sound. Shut the fuck up right now. I'm actually itu ya. Itu ya. Lihat, gila orang-orang. Apa itu?
Ya. Ya, terima kasih. Ya, patah-patah keyboard. Iya, sekali lagi. Ya. Iya, begitu. Sekali lagi, Bro. Banting lagi, Bro. Sudah tidak mau banting barang. Ya. Terima kasih. Dan ya sama geng semua boy, mungkin begitu aja ya video saya tentang gamers yang memang kerasukan dajal, emosi tingkat tinggi, berdebu. Jangan ditiru di rumah. Kalaupun mau meniru silakan banting barang Anda sendiri ya. Dan mungkin begitu aja sama geng semua begitu video. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody stay safe. See you in the next video. Dadah.